Ameriško pravosodno ministrstvo je objavilo več tisoč dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. A mnogi so razočarani, saj je razkrit le del dokumentov, ki so tudi močno cenzurirani. O Epsteinovih povezavah z bogatimi vplivneži in o razsežnostih zlorabljanja mladoletnic tako ni veliko novega. Je pa Trumpova administracija objavila fotografije nekdanjega predsednika Billa Clintona, pevca Michaela Jacksona in drugih pomembnežev, ki so se družili z Epsteinom, medtem ko je predsednik Trump v razkritih dokumentih komajda omenjen. Njegovo prijateljevanje z Epsteinom sicer že dolgo vzbuja za predsednika neprijetna vprašanja, poroča Tadeja Lampret. Žrtve Jeffreyja Epsteina že desetletja čakajo na pravico in odgovore, kateri pomembneži so morda sodelovali pri njegovih zlorabah in trgovanju z dekleti. Zaradi pritiska javnosti sprejeti zakon o razkritju dosjejev je bil novo upanje, a včerajšnji rok za objavo dokumentov je prinesel novo razočaranje. Just put out the files and stop redacting names that don't need to be redacted. It's just, who are we trying to protect? Are we protecting the survivors or are we protecting these elite men? Razen nekaterih novih fotografij nekdanjega predsednika Billa Clintona in kopice znanih osebnosti, od princa Andrewa, Michaela Jacksona, Micka Jaggerja in drugih, ki so se družili z bogatim Epsteinom, razkriti dosjeji niso prinesli novosti. Več 100 strani dokumentov je potemnjenih, cenzuriranih, objavljen je tudi le del vseh dosjejev. They're not required to release a list of what they're not releasing, and that's where the problems arise, and that's where the suspicion would continue to grow, because we don't know what we don't know about the documents that were kept back. Nenehna vprašanja o prijateljevanju z Epsteinom so neprijetna za predsednika Trumpa, še posebej, ker odgovore zahtevajo tudi njegovi pristaši. This is a Democrat hoax that never ends. V včeraj razkritih dokumentih Trumpa skoraj da ni, čeprav drugi dokazi potrjujejo, da sta se z Epsteinom pogosto družila. There are hundreds and hundreds of people that have photos with him, so that's no big deal. I know nothing about it. Trump pa tudi Clinton nikoli nista bila obtožena česarkoli nezakonitega, tudi drugi vplivneži so zanikali, da bi vedeli karkoli o Epsteinovih zlorabah. Epstein je naredil samomor v zaporu, ko je čakal na sojenje. Njegova sodelavka Ghislaine Maxwell pa je bila obsojena na 20-letno kazen. Ministrstvo za pravosodje obljublja, da bo v prihodnjih tednih objavilo še preostanek Epsteinovih dosjejev.